Assalamu alaikum. Efirde Zaman dekabrının 11'i Kırım işgalinin 1383. kunu studiyada Mevile Muhtarova çalışam. İşgalciler Kırım Tatarı Rustem Usmanov'a keldi. Onu bir şey anlatmayıp Bahçesaray rayonunun politsiya bölüğüne alıp gettiler. İlk malumatha göre bugün mahkemesi olacaktır. Advokatı Rustem Kamilev'nin bildirgenine göre Rustem'nin miting, numayiş ve toplaşıp geçirilmesinin kaydelerini bozmasında kabatlaylar. Memuri para cezası 10.000'den 20.000 rublege yetebili ya da 15 günlük memuri hapis cezası olabilir. Geçken sene fevral ayında Rustem Usmanov'ның evinde tintuv geçirilgeni de silahlı hukuk koruyucular evinde yasaklangan bir şey tapmadı, lakin Usmanov'ны sorguga alıp azat ettiler. 2016 senesi fevralın 11'inde Kırım'da bir sıra tintuv geçirilgeni de o kunu 12 insan tutuldu. Я вот недавно только позвонила мужу, узнала, что он сказал, что сегодня будет суд. Во сколько он не сказал, быстро выключил, не знаю почему. А какой-то протокол, какой-то документ они предъявляли? Не успела я увидеть даже. Сказали, что поехали с нами. Мне Рустем так сказал. Они, говорят, меня увозят. То есть протокола задержания ничего они не составляли? Нет, вроде бы. Я не видела, чтобы они бумаги что-то вытаскивали. Наш брат весной этого года присутствовал рядом с домом своего товарища Сейдамета, когда у того были обыски. По законам этого государства, получается, запрещено выражать какую-то поддержку своим братьям. И вот теперь парня допрашивают, скорее всего, будут сегодня судить его, назначить какой-то штраф. Kefe'nin işgalci mahkemesinde Süleyman Kadırov'ның davası kapalı şekilde bakıldı. Nefbetteki mahkeme oturuşu dekabrının 20'sine belgilendi. Kırım Tatar Cemaat Erbaba kütlevi haber vasıtaları ve internette Rusya toprağı bütünlüğünü bozmak çağırıp yapkanında kabatlana. Süleyman Kadyrov Kırım Tatar tili ve annenelerinin canlandırılmasının faal uğraşan biridir. İşgalden son Kadyrov yaşayan yerinde ak kurçalayıcı faaliyetinin uğraşı başladı. Ona karşı açılgan davanın sebebi ise ictimai ağda kaldırgan tefsir olgan, o Kırım Ukrayna olganını yazganıdı. Kiev'de Kırım siyasi mabüslerinin kurantalarına yardım etmeye tırışacaklar. Bugün akşam Serbest Rusya evinde Mustafa filmi gösterilecek. Bilet satışından kar etilgen para Kreml ereynilerinin ailelerine verilecektir. Mustafa levhası Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilev'nin halkının azatlığı, ak hukukları ve vatanğa kayıtma kuruşuna hikaye eti. Filmni Krimsos ve Serbest Rusya evi gösterecek olalar tedbirde siyasi mabüslerge mektup yazmağa imkan olacaktır. Але ми дуже хочемо, щоб це болюче питання також цікавило більше коло людей. Тому 11 грудня о 19 годині ми чекаємо на тебе на благодійному просмотрі фільму «Мустафа», який розповідає про долю найвідомішого радянського дисидента Мустафи Джемілєва. Приходьте, оскільки усі зібрані кошти підуть на підтримку родин політов'язнених, які дуже потребують вашої уваги. Tutulgan Seyran Saliyev'nin oğlu babasına açık mektup yazdı. Bu haqda Kırım Birdemligi Birleşmesi Facebook'ta bildirdi. Salih Saliyev yazgan mektubunda babası niçin yanında değil anlamağanına ve bütün vasiyetlerini yerine getirgenini yazdı. Tezden bir-birine kavuşacaklarına işanğanını da bildirdi. Hakikat hep bir yenecek, yamanlık cezalanacak. Eminim yakında kurantamız birleşir. Baba, sen bizim kahraman, öyle babamdan gururlanam ve Allah'a senin oğlun olganına çok şükürler edeyim. Baba, sana mühim sözlerini aytmak isteyim. Ben seni seveyim, mukayyet ol. Allah'a emanet ol.
Октябрьнын 11-де Қырымда оқу құруычылар 6 бақчы сарайлының евіне тынтуынен келді. Тимур Ибрагимов, Марлен Сулейман Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекерияев, Верны Самметов тұтылған әділер оларны Русияде сақланған Хизбут Тахрир тәшкілатында иштирак етмесінде қабатлайлар. Саяси мобюслерінің имайчілері, тақып етілмелері дени себеплерінен бағлы олмасы мүмкін деп білдірем. Яңа көчлер әрекеті Ферғазының лидері Михаил Саакашвилінің жазасы Киевның Печерск район махкемесінде белгілене. Шымды Тенефюс Иляны Тылдаанда сессиятшының тарафдарлары топлашты. Адвокатларының білдіргеніне көре прокуратура Михаил Саакашвилінің ефапсыне алынмасыны істей. Михаил Саакашвили жұма күні ақшамы Киевде яқаланды. Гүржістанның сабық президенті Украина қавсызлық қызметіне алып кетірілді. Анда оның тарафдарлары топлашты импичмент юрышының иштиракчылары СБУ изоляторы ерлешкен соғақны блок етмеге тырышты. Бинаны оқу құруычылар сарып алды. Він почуває себе нормально, бадьоро, незважаючи на те, що він оголосив голодування. Він далі здійснює свій протест і боротьбу. Це не те, що політична справа, це є розправа для того, щоб людину просто фізично відсторонити від суспільного життя, від звичайного життя. Израиль бір террор девлетідір. Бұны Түркия президенті Речеп Тайып Эрдоған Адалет ве Қалқынма партиясының Севастағы топлашуында айтты. О, Израиль полициясыны филистинлілерге низбеттен күч қоланмасында қабатлады. Эрдоған Израильны ишғалчы девлет деп адландырды. Түркия президенті Америка сенатдашы Дональд Трампның Құдысының Израиль пайтақты оларақ таныма қарарыны енді бір қач керей затлады. Эрдоған дейке Түркия sıfır олған қарарыны лягу етмек үшін дипломатик ғайрет көстермеге девам етечек. Ми не залишимо Єрусалим на совість держави, яка не має ніяких цінностей. Ми будемо рішуче продовжувати нашу боротьбу у рамках закону та демократії. Құдысының Израиль пайтақты оларақ танылмасы қарарыны лягу етмек бұңа араб девлетлерінің тішішлер нәзірлері Дональд Трампны чағырды. Ратлық күнлері олар қайреде араб девлетлері бірлігінің әчіле топлашуыны өткерді. Құдысының Израиль пайтақты оларақ таныма қарарыны лягу етмек талабы оның нәтижесінде чықарылды. Цей крок Вашингтона призведе до зростання насильства у всьому близькосхідному регіоні. Таке рішення Трампа – небезпечне порушення міжнародного права. Декабрьнің 6-сында Америка президенті Дональд Трамп Құдысны Израиль пайтақты оларақ танымаға қарар алды. Бірлескен Милләтлер Қауіпсіздік шурасының 14 девлет азасы Трампның қарарыны тенқид етті. Москвада Украина қында фильмні көстермеге кедер етмеге тырыштыларыдан бастақы женкні еке еткен сәйсі құршын левхасы Ардок Фест фестивалі черчевесінде көстерілечек еді. Салонға кімлігі белі олмаған инсанлар кірді. Олар фильмнің көстерілуіне мания олачақ еділер. Русияге қаршы левхаларны көстермеге емкен бермежеклер аққында қышырмаға башладылар. Серчілеріні қорқуздылар, ләкин оқу қорыйжылар тез келіп, низамны бозғанларының салондан чықарды. Быстро прекращайте! Не будет фильма против русских! Не будет этого фильма! Соңындан 5-ші ер ешғал етілген Қырым Русиядегі айлық севесіне көре бұ ерде болуна. Ярымадада 100 000 рубледен зейде қазанғанларының сайысы сакенлерінің 1%-ны біле тешкіл етмей. Қырымлыларының 16% айда 10 000 рубледен азала. Русияде айлық севесіне көре лидерлер сырасына Салихард, Шейра, Чукотка ве Москва кірелер. Келечек футбол чемпионаты вақтында Қырымда ресми мұхлис аланлары олмажақ себебі санкциялар ФИФА оларының тешкіл етілмесіне изін беріп оламай, чүнке Қырымны Русияның бір қысмы оларақ танымай. Бұқта Қырым футбол бірлігі білдірей, шқалжелер Ахмешет ве Ақярда екі бұйық мұхлис аланының құра жақыда. Ялты векеслевде пек балабан олмаса да мұхлислер аланы ола жақыда. Санкциялар себебінден ярымада чемпионат илянларыны да көрмечек.
Шымдалек bu соңғы хабарымыздар. Атыр яйынында Михаил Саакашвилинің махкемесі жанлы яйында көстерілечектір. Атырден айрылмаңыз.